Dužina broda je overall, znači preko svega 9 metara, 8 metara trup i 3 metra je širina. Pa gledajte, to je neki rang Antaresa 9, Mary Fishera 895, što je dosta tražen brod u tom, ajmo reći, obiteljskom čarteru. Nije skup najam, ali opet ima prostora. Prednost tog broda je što ima veliku prostornu kabinu. Na primjer, u slučaju lošeg vremena može se siditi unutra, normalno pojest čak i za 4 osobe, ili vanka u krmnom dijelu isto veliki stol gdje može još više osoba. I oba stola su sklopiva. Ima ovako provejnu kabinu sa duplim ležajem, ima krmenu kabinu sa duplim ležajem, plus u salonu može se napraviti, stol se sklopi, ajmo reći, za 2 djece, 1 odrasla. Ima WC sa tušem, električni WC koji je u standardu sa tušem, vanjski tuš i taj vanjski dio se može isto u sunčalište pretvarati. Visina je vrlo bitna jer ima 2,15 visine u svim kabinama. Tako da i malo viši ljudi mogu normalno se gibati po brodu. Kuhinja, kuhinski blok, znači sve u standardu, plinsko kuvalo, frižider od 60 litara, isto je u standardu. A može se nadodati još jedan ladični. Imate, evo, napravili su, ajmo reći, radnu površinu dodatno, ako sfali gore, može se tu nešto rezati. I ladica za boce i klasika, onda jedna ladica i ormarić. Plus ove strane imate još jednu ladicu za razne stvari. Navigacija u standardu 5 inča, ovaj 9, ovo je za nadoplatu. Se može prilagođavati interijer, znači boje namještaja, boje kušina, znači kompletni interijer se može prilagođavati. Minimalno je 2 po 150, ali 2 po 200 su neki, 200 do 250, 2 put si neki optimum. Brod ima putnu brzinu neki 25 čvora, što je vrlo zadovoljivo, a puna brzina mu je 37, sa 2 puta 200 Suzuki. 2,5 do 3 litre na milju, jer brod je sad kakav je, ovako, ajmo reći, sa punim rezervarima, sa 2 motora, bez da ga još naložite svojih stvari, neke 4 tone otprilike. 2 po 200 gorivo, 200 vode, 120 crni tank.